e vamos a empezar, como siempre, alineando postura de pés, que a separación sea a anchura das nosas caderas e ombros, vale? Pés dereitos que apunten de frente, nin abertos nin cerrados de frente. En principio, pernas estiradas, espaldinha recta, a barriguinha un pelillo pero casi nada para dentro, brazos sueltos que colguen estirados, hombros abaixo, pero un pouquinho retrasados, peito algo aberto e cuello estirado, pero non como teño eu por diante, ao contrario, por atrás e miramos de frente, vale? Esa postura, o máis reta, o máis alineada, pero nada forzada, vale? Natural. Veña, é simplemente vamos a coller aire polo nariz e practicar a respiración e soltar aire despaciño pola boca. Practicar a respiración de pilates. Collemos aire polo nariz, que consiste simplemente en coller aire polo nariz, abrir ben esas costillas, hinchar o peito, sin forzar moito, e soltar simplemente o aire despaciño pola boca. Que nos leve tempo soltar aire. Coller aire de novo polo nariz, sin desfacer a postura, e soltar aire despaciño pola boca. Vale? Collemos aire pola nariz e abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito, sin facer respiración moi bruscas, ni moi forzadas, que entre o aire fluido, e que soltamos o aire despaciño, canalizando un pouco o aire para non soltalo de repente, porque nos ten que levar un pouquinho de tempo soltar o aire, porque depois vamos a ver que temos que collemos aire polo nariz, soltamos o aire despaciño pola boca, que temos que tenos que dar tempo a facer o ejercicio que nos toque mentre soltemos o aire despaciño, vale? Collemos aire polo nariz, repetimos 2 veces máis. E soltamos o aire despaciño pola boca, que nos leve tempo soltar aire. Vale? Pero non queda só en coller aire polo nariz e soltar aire pola boca, non, hai que empezar a activar a musculatura da nosa barriga, que vai ser o que teña o control do movimento, da estabilidade do meu corpo, e desde aí parta a forza para facer os exercicios dos demás e activar os demás músculos do corpo. Para iso, vamos a dividir en 3 partes. Primeiro, simplemente coller aire polo nariz e meter a barriga fuerte para dentro, manter a barriga apretada e soltar o aire despaciño pola boca, mentres mantemos a barriga para dentro. Pero temos que coller de novo aire polo nariz, por lo tanto relajamos a musculatura da barriga. Abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito, porque o aire está aquí arriba, pero mentre soltemos o aire hai que descendelo hacia a nosa forza da barriga e aí queda. Relajamos, de novo collemos aire, hinchamos ben o peito, sin desfacer a postura, sin arquear a espalda, estirando ben o cuello, brazos sueltos, hombros no seu sitio, pernas estiradas e pés alineados, vale? Veña, apretamos a barriguilla e soltamos o aire, que a barriguilla ben apretada, acordarse. Relajamos, collemos aire, meto fuerte a barriga para dentro, manteño apretada e solto aire despaciño pola boca, pero relajo e collo aire. Apreto e solto aire. Vale? E repito 2 veces máis. Relajo, collo aire. Apreto o músculo, apreto a barriga e solto aire. Despaciño pola boca. Acordarse. Relajo e fago a última máis, acordarse que este tipo de respiración é fundamental, é o casi máis importante da clase, porque senón xa non sería pilates, xa sería actividade física de forza, de estiramiento normal, como a cada sesión. Vale, unha parte
xa sabemos que é meter a barriga para dentro cada vez que soltemos aire, pero non só se queda aí, hai que activar outros músculos da nosa barriga, vale? O transverso abdominal, como? Simulando que estamos no baño facendo unha ligeira forza, vale? E empujamos. Como? Da seguinte maneira, corregimos de novo a postura, relajamos toda a musculatura da barriga sempre para coller aire. Empujamos como se estuviéramos no baño facendo unha ligeira forza e unha musculatura profunda que nos recubre esa barriga, sobre todo, un pouquinho a zona lateral e soltamos o aire despacito con esa musculatura apretada ligeiramente. Relajamos, collemos aire, empujamos como se estuviéramos, repito, no baño facendo unha ligeira forza, mantemos contraída esa musculatura, soltamos o aire despacito pola boca. Cando chegamos a soltar todo o aire, volvemos a relajar, volvemos a coller aire, corregimos postura, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito, os pulmóns aí na parte alta, empujamos, mantemos apretado e soltamos o aire despacio. Relajamos, de novo collemos aire, empujamos, mantemos e soltamos. E repetímolo 2 veces máis. Relajamos, collemos aire, brazo suelto, peito, cuello, empujamos, mantemos e soltamos aire. Relajamos e facemos a última. Collemos aire, empujamos, mantemos, apretamos e soltamos. Soltamos 2 partes que activamos na nosa barriguinha. A barriguinha para dentro e empujamos, vale? Vamos a contraer músculos pélvicos. Suelo pélvico. Se antes simulábamos que estábamos no baño facendo unha ligeira forza, agora simulamos que estamos durante o transcurso e queremos cortar na mitad a jala, vale? Ir ao baño. Interrompimos. Pois facémoslo da seguinte maneira. Primeiro corregimos postura, collemos aire polo nariz, como sempre, echamos ben o peito, cortamos a jana, contraemos o suelo pélvico, apretamos glúteos, activamos esa musculatura, importante de tonificar, e soltamos o aire. Gran olvidada, pero moi importante. Soltamos o aire despacio. Relajamos, de novo, collemos aire polo nariz, cortamos, apretamos glúteos, mantemos apretado e soltamos o aire despaciño pola boca. Vale? Relajamos, collemos aire, contraemos músculos pélvicos do suelo pélvico, apretamos glúteos, mantemos tenso, apretado, cerrado aí abaixo, firme, e soltamos o aire por completo. Relajamos e repetímolo 2 veces máis, que podedes vos seguir facendo estes exercicios se non queredes seguir na seguinte clase. Co resto da clase, perdón. Apreto, aguanto e solto. Relajo, volvo a coller aire, contraio, preto, suelo pélvico, glúteo e solto despaciño o aire pola boca. Porque agora vamos a facer un exercicio específico do suelo pélvico. Acordarse que estamos, se seguiste esas clases anteriores, en 5 tensións musculares sin relajar, vale? Do suelo pélvico. Para eso vamos a facer a seguinte maneira. Collemos aire de novo polo nariz e contraemos moi pouquiño suelo pélvico, glúteos. Moi pouquiño, porque temos que acumular 4 máis contraccións en riba da que temos e soltamos o aire despacito. Pero agora, coller aire polo nariz, non relajamos a musculatura, mantémola algo apretada. Apretamos unha segunda, tensamos, contraemos unha segunda vez sobre a primeira, levamos 2 acumuladas e soltamos o aire sin relajar a musculatura. Volvemos a coller aire sin relajar, a encurrarse, soltamos, apretamos a terceira, vamos chegar a 5, collemos aire e non relajamos, acumulamos unha cuarta, apretamos glúteos, aguantamos, suelo pélvico contraído, xa se nos empeza a cansar, soltamos, relajamos e facemos unha última, collemos aire,
último esfuerzo, mantemos apretado, aguantamos e soltamos. Relajamos todo por completo e vamos ahora a activar toda a musculatura da barrigiña para empezar despois a combinarla co movimento das clases. Que se o facíamos antes por partes, ahora todo xunto. Collemos aire polo nariz e metemos barriga para dentro. Empujamos, contraemos o pélvico glúteos, un corsé, un cinturón imaginario que o apretamos, que nos ten apretado, que nos dá estabilidade, que nos aguanta o noso tronco e, polo tanto, do noso corpo. Relajamos todo por completo, collemos aire e ao soltar todo, barriga, empujo, suelo pélvico, glúteos, todo ben apretado e solto aire despacillo sin relajar, solto, 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 pero collo aire e sí que relajo todo en bloque. Apreto todo, manteño apretado, mente solto aire despacillo pola boca. E repito 2 veces máis. Relajo, collo aire, corrijo postura de pés, contraio todo e solto aire despacio pola boca. Relajo, volvo a coller aire, fago a última, quédome con este tipo de respiración, con este tipo de como contraio toda a musculatura da barriga, como solto aire despacillo, vale? E agora empezo a coller aire e subir brazos, ben arriba, apreto todo fuerte, giro palmas, abro o peito, estiro ben o cuello, solto aire, máis que chega ao muslo, corrijo postura, volvo a coller aire, subo brazos, apreto todo fuerte, giro palmas que miran o meu muslo, peito aberto, sin arquear a espalda, todo ben contraído, o cuello simulando que nos tiran por el para atrás, que temos algo conectado ao teito, que nos fai unha forza para que estiremos o cuello para atrás. Collamos aire, subimos brazos, ven arriba, apreto todo fuerte, giro palmas, abro o peito, estiro o cuello, ven por atrás, solto aire, manso muslo, acabo de soltar aire, acabo de chegar cas mans o muslo. Volvo a coller aire, apreto todo fuerte e solto. Todo ben contraído, o cuello ben estirado, estiro ben a miña columna, métome totalmente recto e repito 2 veces máis. Mans que miran o muslo, as mans que se miran entre sí e brazos separados á altura dos ombros. Solto aire, manos, muslos, cuello estiro. Facemos a última, collemos aire, apreto todo fuerte, giro palmas, abro o peito, estiro ben o cuello por atrás. E se digo estiro ben o cuello por atrás, non van para adiante, non miro para o teito. E se digo estiro ben o cuello por atrás, non estiro e miro para baixo, para o suelo, non. Estiro para mirar de frente, vale? Volvo a coller aire e ao soltar, brazos, barrigiña, peito e cuello estirado. Collo aire, doblo codos, toco, hombros, apreto todo, solto, peito aberto, cuello estirado, todo ben contraído, pés alineados, brazos a altura dos meus ombros. Collo aire, toco, apreto, musculatura e solto aire. 2, que non me caen os brazos, collo, aperto, 3, collo aire, apreto todo fuerte, solto aire, 4, 2 más, contraio e solto, 5, que xa me pesan os ombros, última, estiro ben o cuello para atrás, con todo ben contraído, e 6, doblo rodillas, collo aire, vou hacia un lado, contraio fuerte, solto, devolvo o tronco, brazos, cuello, peito aberto, cuello estirado, rodillas dobladas, apuntando de frente, pes igual, collo aire, que non me cae o brazo hacia o lado donde vou, contraio e solto, devolvo o tronco, brazos, cuello, barrigiña, con todo ben contraído, cuello ben largo para atrás, vou hacia un lado, 3, apreto, solto, vou hacia un lado, 4, contraio, devolvo,
apretamos, devolvemos, descansamos, estiramos piernas, corregimos postura, barriga, hombros, brazos y cuello. Desde ahí, collo aire, equilibrio, mantéñome tenso a perna de apoio e ao soltar, a medida que sube rodilla, suben brazos, brazo a altura dos meus ombros, rodilla a altura da miña cadera, perna apuntando ao suelo e peine estirado, vale? Ombros algo atrás, todo ben contraído, cuello ben estirado. Collo aire e baixo, perna e brazo. Apreto, tenso, apóyome ben, solto aire, brazos, rodilla, perna, punteiras abaixo, hombros, todo ben apretado, cuello ben estirado e aguanto. Mentre solto aire, vale? Baixo, apreto, solto aire, subo, perna, brazos, corrijo postura de espalda, cuello, mantéñome con todo ben contraído, mentre solto, vale? Collo aire, alineo pernas, baixo, corrijo postura e ao soltar apreto todo fuerte, tenso musculatura de apoio na perna que me sostén, aguanto, si non podo, apóiome en un mueble, parede ou algo, vale? Apreto, arriba, non deixo caer os ombros adiante, corrijo, arriba, alineome ben, meto nunha postura adecuada e repito 2 veces máis, apreto e solto aire con todo apretado, corrijo postura de hombros, de brazos, subo rodilla, perna, apuntando ao suelo, punteiras e baixo, vale? Collo, e vou a última, apreto, arriba. Están corrigindo posturas e traballando equilibrio, Vale, vamos un poquinho na columna vertebral. Doblo un pelín as rodillas, apreto barriguilla, peito aberto, brazos, cuello. E desde aí collo aire, meto a barriga, ahora simplemente meto a barriga para dentro e baixo o cuello, adelanto hombros, quito tensión, levo o barbillo no esternón, miro o ombligo, deixome caer, sempre con rodillas abajo dobladas, doblo ben esa espalda, pero quito tensión de hombros, brazos, espalda e cuello. E desde aí collo aire, meto a barriga para dentro e ca forza da barriga vou canalizando a miña forza da barriga hacia a miña espalda e vou intento afago, meto vértebra a vértebra no seu sitio. Cando chego a parte dos ombros, coloco ombros e a último estiro e coloco o cuello, alineo o cuello. Manteño as rodillas abajo dobladas, vale? Non me deixo caer hacia adiante ni hacia atrás, recto. Volvo a coller aire, apreto fuerte a barriguilla, baixo o cuello, hombros e vou quitando tensión, flexionando ben esa columna, descolocando un pouco as vértebras e collo aire, apreto a barriga, colocoas unha encima de outra, como se fóramos unha corredera que sube parte a parte hasta cerrar totalmente a chaqueta. E collo aire, apreto a barriguilla e baixo a corredera de arriba a baixo e desabróchome e a sensación que teño, ese movimiento é o movimiento da miña espalda. Collo aire, apreto a barriguilla, quito tensión, movo a espalda, desbloqueo, quitolle alivio un pouco de tensión, dome de cuenta como se move, a mobilidade que ten, collo aire, apreto a barriguilla, baixo o cuello, hombros, tomo consciencia do movimiento, conoso a miña espalda, collo aire, apreto a barriga e centro, se teño molestias, onde me doi, como me movo, e que parte desbloqueo, que parte relajo, vale? Non baixo o bloque, repito 2 veces máis, collo aire, apreto a barriguilla, baixo o cuello, hombros e abajo, teño rodillas abajo dobladas, deixo os brazos, non me importa chegar moi abaixo, non. Só teño que centrarme na miña espalda, como se dobla e como se endereita, vale? Veña, collo aire, apreto a barriguilla,
fago a última. Veña, deixo quedar os brazos sueltos, cuello suelto, ombros sueltos. E de paso, collo o aire, apreto a barriga, alivio tensións semanales de traballo, de calquera cousa, de estar na casa. Aproveito estas clases tamén para relajar un pouquinho, Polo menos durante. Vale? E ao chegar, estiro pernas e brazos, vale? Vamos ahora a centrarnos un poquinho na forza de pernas e de glúteos, vale? Alineo, pés, pernas estirada, pelvis que non me veñan, como sempre, para diante. Como sempre digo, cando xiro nin para atrás, vale? Senón, unha postura intermedia, vale? Aí, respetando un pouquinho a curvatura lumbar, pero sin exagerar. E desde aí manteño apretado, collo aire e ao soltar, forza nas pernas, levo zona pélvica hacia atrás, peito aberto, collo estirado, vale? Collo aire, apreto toda a musculatura, pon hacia atrás, non me deixo per abaixo, nin meter cheta, nin cousas raras, peito aberto, brazo a altura dos ombros, collo estirado e miro de frente. Collo aire, xa teño os muslos apretados ao baixar, traballos ao baixar e traballos ao subir. Vale? Aí vai atrás a pelvis, flexiono ben esa cadera, dou ben esas rodillas, non adelanto as rodillas, collo aire, apreto e solto, vale? Espalda recta, collo estirado, como se quixéramos meter unha vara, unha pica, para saber se estamos facendo dereito, vale? Pois temos que ter a espalda e o noso cuello ben alineado, vale? Sin deixar caer o cuello, sin meter cheto, vale? Como se a vara nos alineara e nos fora a guía para saber se estamos facendo ben o exercicio, vale? Veña, e facémolo dúas veces máis. Solto, preto, collo aire, contraio toda a musculatura e solto. Collo aire e descanso, vale? E agora paso atrás, separo a anchura das colchonetas, os pés, apuntando na mesma dirección, importante sobre todo a perna de atrás, porque vamos a ir a rodilla ao suelo, e se a metemos hacia fora, a rodilla vai hacia fora, vale? Temos que ir hacia o suelo, Por lo tanto, teñen que estar os pés paralelos apuntando na mesma dirección, é importante, Paso grande, coloco a miña espalda, a miña barriga, os meus ombros, o meu cuello e os meus brazos, vale? E desde aí collo aire, apreto toda a barriga, solto aire, baixo un pouquinho a rodilla, podo abrir brazos, manteño, collo aire, postura de principio, apreto, as rodillas non van adiante nin arqueo a espalda, contraio toda a musculatura, estabilizo a miña pelvis e baixo a rodilla recta ao suelo, vale? Collo aire, apreto e solto. 2, contraio, 3, e vamos, 4, 2 más, 5, última, e 6. Vale, adiante, xa me cansa moito, fatiga, xa moito, xa me, Vamos por outro lado, o mismo, alineo pernas, vamos un paso atrás, pés dereitiños, coloco a miña espalda, a miña barriga apretada, vale? Os meus ombros, o meu cuello, brazos, separados da anchura dos ombros, brazos ben estirados, peito aberto, collo aire, apreto toda a musculatura, baixo, e abro brazos, vale? Peito aberto, collo estirado, collo aire, se teño unha goma, podo facelo, 2, contraio, 3, apreto, 4, e vamos,
5, última, y 6. Collo aire, descanso. Vamos un poquillo a centrarnos nas pernas por detrás do músculo que vai desde detrás da rodilla hacia aí o glúteo, vale? Pois veña, doblamos un poquillo as rodillas, colocámonos, espaldiña, barriga, hombros, brazos sueltos, hombros abaixo, peito aberto, cuello estirado, aí estamos, E desde aí ahora non baixo vértebra a vértebra, espalda abaixo, en bloque, vale? Pero manteño as rodillas algo dobladas, pero non moi dobladas, que me vai a pelvis apuntando o suelo, vale? Collo aire, apreto, e ao soltar, que as rodillas algo dobladas, manteño esa postura, espalda paralela ao suelo, brazos perpendiculares ao suelo, ombros arriba, peito aberto, collo estirado, vale? E desde aí collo aire, apreto forte a barrigiña, deixo os bracinhos sueltos, subo en bloque a espalda, meto a espalda, tronco, ben direito e caen os brazos ao meu sitio. Volvo a coller aire, apreto e solto. 2. Veña, desde aí collo aire, apreto toda a musculatura, arriba, corrijo a postura de hombros, barrigiña e cuello. Manteño as rodillas dobladas e cuidado con facer isto, crendo que estamos facendo ben. Non. É subir algo a pelvis, meter a espalda recta, peito aberto, cuello estirado, notamos unha tensión por aquí, vale? Preto, collo aire, contraio toda a musculatura, e vamos, preto, e solto. Podo repetirlo, repito, 2 veces máis, collo aire, contraio a barrigiña, 1, apreto e subo. Aí arriba volvo a coller aire, fago a última, non doblo moito rodillas, vale? Contraio e subo. E estiro pernas, vale? Vamos a meterme tumbado, boca arriba, rodillas dobladas. Vamos a traballar un poquinho a barriga. Vale? Doblo ben as rodillas, pés dereitiños, vou aplanando vértebra a vértebra a miña espalda, aplano a parte baixa e non a movo, pero sigo vértebra a vértebra e o demás, vale? Non movo o sacro porque xa teño ben colocado para que a miña parte baixa da espalda estea ben apoiada, vale? Rodillas, pés dereitiños, cuello estirado, dedos entrelazados das mans, levos por detrás do meu cuello, relajo o meu cuello, codos ben abertos, doblo ben esas rodillas, busco unha estabilidade, unha comodidade, e desde aí collo aire, meto a barrigiña para dentro un pouco, activo o suelo pélvico, glúteos e muslos, e subo un pouquinho con todo ben contraído, soltando aire, cos codos ben abertos, co peito aberto, miro máis as rodillas e mantéñome mirando as rodillas, soltando aire despaciño, pero o meu cuello non fai forza, está descansando, Collo aire, apreto todo fuerte, solto aire moi despaciño, levántome moi despaciño, que me empeza a vibrar a parte alta da barriga, que note unha tensión, que se está facendo algo, parte alta, apretada, e aguanto. Relajo, collo aire, vou atrás, apreto todo fuerte e solto. Codos ben abertos, aguanto aí e manteño. Vou atrás, apreto, arriba, aguanto. Fago 2 veces máis. Contraio, solto aire despaciño, manteño a espalda estable, ben apoiada, levanto ombros e unha parte non toda a escápula, non fai falta. Non quero chocarme ca frente as rodillas, non. Collo aire apreto e subo un pouquinho porque quero ter a parte baixa, a zona lumbar, sempre ben apoiada, vale? Esta zona
Siempre ben apoyada, que non quepa nada por atrás. Vale, ni unha folla de papel. Cruzo unha perna, vale? Eu acabo de cruzar a dereita, pois vou un pouco levar o codo esquerdo en dirección da rodilla dereita. Collo aí, apreto ben a barriquiña e ao soltar levanto e giro un pouquinho, levanto ese ombro dese lado e a escápula non de todo. E quedo mirando para esa rodilla que está doblada. Collo aire bon atrás, relajo todo e ao soltar apreto todo fuerte, subo e giro hacia ese lado 2, mantéñome con todo ben contraído, collo aire, bon hacia atrás, solto aire, apreto primeiro toda a musculatura da miña barrigiña e bon en sentido contrario, non moi alto, nin moi lexos, porque teño que ter, repito, a parte baixa da espalda sempre ben apoiada e o cuello descansando sobre os meus brazos. O cuello está relajado. Vamos dos máis, collo aire atrás, apreto todo fuerte e vou hacia un lado, vale, collo aire, apreto fuerte e fago a última, vale, quito esa perna e cruzo a outra, coloco ben a miña espalda, codos ben abertos, collo aire, apreto toda a musculatura e vou en sentido contrario un pouquinho. Importante aquí, cuello relajado e a parte de baixa da espalda ben apoiada. Collo aire ao baixar, apreto todo fuerte, subo non moi alto, non moi lexos, eso sí, mantéllome na parte máis alta, mentre solto aire, como dixemos, despacio. Collo aire, apreto, vamos, arriba. Teño o cuello relajado, recordo, collo aire ao baixar e solto a subir, pero sempre activando primeiro toda a musculatura que vimos no principio da clase cando repasábamos, cando facíamos os exercicios de respiración, donde apretábamos a barriga, empujábamos, contraíamos o suelo pélvico, facíamos toda esa mecánica para activar toda esa musculatura, vale? Podemos repasar a facer a última, collemos aire, apretamos e último. Vale. Quito as mans, levo ao suelo, quito esa perna e veña, correjo postura, collo aire, levo o brazo atrás unha palma, mira a outra e ao soltar aire, subo o brazo, subo o cuello, giro palmas, abro brazos, peito aberto, mantéñome tenso, subo o cuello, se non me doi, miro as rodillas, manteño todo ben apretado e as mans, brazos estiradas e as palmas, brazos non chegan a tocar o suelo. Collo aire baixo que me queda, parte alta, cuello atrás, brazos atrás, apreto toda a musculatura primeiro, barriga, empujo o suelo pélvico, glúteos, muslos, todo, e vamos. Estou traballando ainda só a parte alta da barriga e xa traballei un pouco lateral, ainda me queda, parte baixa, e todo por completo. Apreto e vamos, con todo ben contraído, aguanto, mantéñome, vale? E vamos. Apreto, subo, giro palmas, abro o peito, mantéñome e aguanto aí, mirando as rodillas e fago a última, Apreto fuerte, subo, giro, abro, mantéñome, miro e aguanto mentre solto o aire. Descanso brazos e vou co cuello atrás. Vale? Correjo a postura e veña, subo rodilla e subo rodilla. Ou un poquinho, ca forza da barriga, dos lados, simplemente rodillas e pés non se xuntan, collo aire vou hacia un lado, pero os ombros firmes, brazos firmes, que me dan estabilidade. Apreto e solto a medio. Collo aire vou hacia outro lado, apreto fuerte a musculatura toda, solto aire e veño medio.
Non xunto rodillas nin xunto tobillos, Collo o aire, apreto e solto. Veña, collo o aire vou hacia outro lado, apreto toda a musculatura e solto. Podedes seguir facendo así, para os que queiran un pouquinho máis duro, collo o aire e o aire medio lado, estiro pernas, solto o aire e aguanto. Collo, apreto e solto o aire, devolvo o tronco, espalda, postura de principio, ben apoiadas. Vou por outro lado, collo, non xunto rodillos nin tobillos, brazos ombros firmes, e ao soltar, aire medio lado, estiro, collo o aire, apreto al medio. Vou hacia outro lado, collo, apreto, solto, estiro. Tenso, muslos fuertes, non me xunto, aguanto. Collo, apreto, al medio. E fago dúas máis, unha por un lado, aí estón, apreto, fago a última, e solto. Veño ao medio, e baixo primeiro unha perna, e baixo despois a outra. Corrijo postura, e desde aí collo o aire, meto barriguinha, glúteos, subo cadera, primeiro a pelvis, vértebra a vértebra, o resto da miña espalda. Mantéñome apretado, vale? Collo o aire e baixo primeiro a parte alta da espalda, parte media, parte baixa e sacro todo por completo. E ao soltar aire, contraio a musculatura toda a barriga, empujo, suelo pélvico, glúteos, muslos, e primeiro subo a pelvis hacia arriba. E despois o resto da espalda hasta chegar a metelo ben arriba, brazos firmes, cuello ben estirado, pés dereitinhos. Adelanto ombros, baixo vértebra a vértebra, apoio toda a espalda. E ao soltar, apreto todo fuerte, subo primeiro a pelvis e o resto arriba. Adelanto ombros, vou descansando, abajo. Corrijo ben, apoio ben esa espalda e ao soltar apreto todo fuerte, subo pelvis e o resto. Manteño aí arriba, aguanto, vale? Adelanto ombros, vou apoiando a parte central da miña espalda, a columna. E apoio por completo toda a espalda collendo aire. Pero ao soltar aire, apreto todo fuerte, musculatura pélvica tamén, como sempre, e arriba. Vale? Collo aire baixo, apoio. E ao soltar apreto fuerte, glúteos, arriba, manteño aí co glúteo ben apretado, a miña espalda fuerte, a miña barriga fuerte, Descanso e fago dúas veces máis, vale? Unha, collo aire, solto aire e fago a segunda. Arriba, manteño, me aguanto, aí. Descanso. Suspendo rodillas. Suspendo cuello. Collo aire, estiro pernas, brazos atrás. Solto aire, subo brazos, giro palmas, traigo rodillas ao peito, rodillas en ángulo reto, no punto final do ejercicio, máis no punto final do ejercicio, como antes, apenas non tocan, o suelo, brazos estirados, cuello mirando rodillas, si non me doy o cuello, si non levo atrás. E ao coller aire, pernas fuertes, brazos atrás, unha palma mira a outra. E ao soltar, traio lentamente con todo ben contraído os músculos da barriga, o mismo que fixamos antes, 2, e vamos, collo aire, brazos atrás, pernas estiradas, apreto todo fuerte, traio lentamente 3, e vamos, apreto todo fuerte, 4, e repito 2 veces máis. Última. Apreto e 6. Baixo o cuello. Baixo brazos e agora baixo primeiro unha perna e despois a outra. Vale?
Vamos a estirar unha perniña e vamos a estirar a outra. Tumbámonos de medio lado. Brazo, pernas, mano, hombros, cuello estirado ben dereitiña, e desde aí collo o aire e o soltar arriba. Una, relajo perna e o soltar arriba. Dos, con todo ben contraído, peito aberto, non me deixo caer para diante, nin para atrás. Xa teño esta man que me axuda. E vamos. E na siguiente, quedo arriba. Esa perna non moi alta, vale? Porque desde aí, collo aire e ao soltar, fago un giro. En peito estirado, non doblo a rodilla, vou abaixo, non chego a tocar, vou atrás e vou arriba. Fago un giro de perna e cadera, vale? Movendo ben esa cadera, collo aire, apreto ben esa barriguilla, ahora vou en sentido contrario, atrás, abaixo, adiante, arriba, mantéllame. Collo aire, apreto fuerte, adiante, abaixo, atrás e arriba. Fago a última, collo aire, apreto, atrás, abaixo, adiante e arriba. Descanso. Boto a boca abaixo, correjo ben, apoio ben na zona pélvica, estiro pernas, estiro brazos, collo estirado, collo aire, despejo perna ao soltar, despejo o brazo, estiro cuello, apoio frente, aguanto, collo aire, non levanto moita perna, non me fai falta, só despejo desde a miña zona pélvica, apoio ben na parte esa, e o brazo ben estirado, só un pouquinho, vale? Recordo que, como sempre digo, si se me descolga o cuello e non o teño ben cómodo e me molesta, busco un apoio que me permita subir un pouquinho ese cuello e alinealo ca miña espalda, vale? Non telo cómodo. Un cojín, unha toalla, o que sea. Si non, poño unha man e fago varias por un lado e fago varias por outro, vale? Como queiras. E venga, vamos, aguanto, solto, collo o aire, ben estirado o brazo, como se xa tocar a apoio adiante, ben estirado pernas, ben estirado o cuello, e veña, poño ben na zona pélvica, a parte baixa das costillas, e frente, e vou por un lado, mantello, vai ya, e vamos por outro lado, e vamos por un lado, collo aire baixo perna brazo, movimiento lento porque a distancia corta, e aguanto, importante aguantar, non facelo rápido, apoio ben na zona pélvica, preto a barriga, estiro o cuello, aí aguanto un pouquinho, collo aire, e repito 2 veces máis, unha por un lado, última polo outro. Desde aí collo o aire ao soltar, despejo pernas e brazos, ben estirados, aguanto, collo o aire, pernas e brazos, relajados e apoiados. Despejo pernas 1 centímetro, 2, 3, 4 con moito e brazos igual, ben estirados, arriba. Collo aire, baixo pernas e brazos, solto aire, apoio pelvis, apreto barriga, apoio parte baixa das costillas, aguanto, 2 máis, vamos, 1, e na siguiente, collo aire, e ao soltar, despejo pernas, brazos, despejo a frente e estiro ben o cuello por atrás, pero a frente 1 centímetro do suelo, e vamos, todo, estiro todo ben, brazos, pernas e cuello, 1, 2, 3, 4 e 5, descanso, vale? Meto as mans debaixo dos meus ombros, todos levantados, arqueo un pouquinho a espalda, baixo o antebrazo e baixo o outro, e meto os codos debaixo dos ombros, un arco fuerte, Si o transcurso queredes descansar, descansamos. Estiramos as perniñas,
estiramos, apretamos muslos, apretamos glúteos, apretamos barriguilla, collo aire ao soltar, despejo un pouquinho, vale? Peito aberto, collo estirado. Non deixo caer a pelvis, non arqueo a espalda, non fago isto, me doi moito a espalda. Aguanto. Se a musculatura da barriga non aguanta desta forza, vai empezar a molestar a espalda. E é cando descanso, non o fago, vale? Canto irá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Non descanso, se podedes. Simplemente doblo tobillos e vou hacia un lado. Vale? E métome sobre ese lado, sin descansar. Brazo arriba. Métome, vale? Aí, en plancha lateral. Collo aire baixo a baixo. Solto aire arriba. Una. E vamos. Dos. E vamos. Tres. Cuatro. E cinco. Non descanso. Vou outra vez ao medio. Métome de puntillas. Porque vou por o lado contrario. Deixo-me dobrar tobillos hacia o outro lado, meto o codo debaixo do meu ombro, doblo a espalda e subo arriba. Vale? Collo aire baixo e subo. Una. Podedes facelo con descanso intermedios, Se non, hai dos. E vamos. Tres. E vamos. 4, última, e 5. Vou ao medio. 1, 2, 3, 4. Ahora sí que descanso. Vale? Estírome, levo os brazos por fora da colchoneta, a altura da miña cara, estiro ben o cuello a frente, e apoio antebrazos e codos, vale? En todo este ejercicio non levanto codos, error moi común. E as pernas non as abro nin as xunto, separadas a altura da miña cadera. Vamos a estirar a espalda e cuello e faço despois un movimento de brazo, acompañado, vale? Collo aire, apoio pelvis, aperto barriga, subo en bloque, espalda, cuello, e estiro para atrás, mantéñome e aguanto. Vale? Collo aire e baixo en bloque, espalda e frente ao mesmo tempo. E ao soltar collo pelvis, aperto barriga, subo en bloque, estiro o cuello fuerte por atrás e mantéñome. Aí ben apretado e o cuello como se me tiraran dele, ben estirado. Collo aire, baixo, apoio pelvis, aperto barriga, todo ben contenido, subo e estiro, cuello para atrás. Vale? Collo aire e ao soltar, subo, estiro, cuello para atrás. E veña, fago dúas máis, aperto barriga, subo, estiro forte o cuello, mantéñome, un pouquinho. Estirar o cuello non é mirar aí para diante, non é mirar para aí co meu peito, E veña. Última, aí. Non subo tan alto, apoio ben a pelvis, apreto barriga pro peito, teño os brazos ben apoiados, teño o cuello ben estirado tenso, e de aí non me vou, manteño simplemente, además de eso, teño que despejar os brazos a ras de suelo, collo aire, estiro os brazos, e ao soltar aire, abro os brazos, sin doblar codos, cando as miñas palmas ou os brazos estén a altura dos meus ombros, empezo a doblar codos, volvo a postura de principio, e non descanso, vale? Manteño o collo largo, apreto a barriga, collo aire, ven os brazos estirados como si nada, aguántome dos, collo ben a pelvis, apreto a barriga, e vamos, tres, estiro ben o collo como si me tiraran dele, e vamos, última, 4, agora última, perdón, e 5. Baixo o bloque, brazos, espalda e frente. Vale, mans, codos levantados, arriba. Veña. A cuadrupeda. Veña que falta pouco. Para acabar a semana, E para acabar a clase. Veña, corrijo postura, acórdame cos brazos debaixo dos ombros, non tente no máis, as rodillas debaixo das caderas,
brazos estirados, separados, anchura dos hombros, e alineamos mano, perna, pé, rodilla, pé por un lado, por outro, vale? Acordar se non meto a pelvis hacia atrás, meto chepas, se meto hacia adiante estosiño ou a cresta ilíaca, se a desplazo hacia adiante, arqueo a espalda, estosiño lateral, pois meto, aí, alineo, abro o peito, estiro o cuello, apreto a barriga, collo a espalda ben reta, meto a espalda ben reta, collo ben alineado, e desde aí collo aire, apreto a barriga, perna fuerte, a altura da miña espalda, brazo contrario a altura do meu ombro, collo estirado, a orella, a altura do meu brazo. Mantéñome aí, non caio para diante, nin para atrás, vale? Collo aire, corrijo a postura, e ao soltar apreto a barriga, perna e brazo contrario ben estirado, perna ben estirado, brazo. Collo aire e ao soltar, vamos. Collo aire e ao soltar, aí. Collo aire, baixo, perna, brazo, solto aire, perna, brazo. E vamos. Collo aire, correcto postura, brazos estirados, perna, glúteo firme, perna tensa, estiro empeñes, brazo ben adiante, aí ben alineado todo. Collo aire, preto, out. Vamos dúas más, unha por un lado, última. Desde aí collo aire, perna e perna, plancha, vale? Collo aire, bom abaixo, solto aire, arre, una. Podo facer as rodillas apoyadas un pouco para atrasadas, en peines estirados, e teño menos peso que subir. Dos, vale? Como queirades. Non me levo a pelvis hacia adiante, non arqueo a espalda, vale? Baixo en bloque. 3, collo aire baixo. 4, 2 más. 5, soltando aire. Subir última. Rodilla e rodilla. Desde aí collo, apoio o dedillo dos pés e ao soltar, arriba. Ben arriba, se cu ben aberto, collo estirado, vale? Simplemente desde aí, peito aberto, collo estirado, de puntillas, collo aire ao soltar, rodilla dereita adiante, planta do pé contrario a atrás. Collo aire, de puntillas. Por el otro lado, 2, collo aire, 3, de puntillas, 4, 2 más, 5, última y 6, ¿vale? Rodilla e rodilla. Corrijo postura, cuadrupedia, e desde aí collo aire e ao soltar, pelvis hacia atrás, enróscome, meto chepa e miro o ombligo. E desde aí collo aire, pelvis, primeiro, parte baixa, abro o peito, parte media e por último, cuello, vale? Aí. E desde aí collo, empezo, cuello abaixo, arriba e adiante, vale? Collo aire e primeiro de atrás, pelvis, arqueo, espalda, abro e arriba. Non caio para diante, nin para atrás, nin un pouco xunto. ¿Vale? E vamos. E vamos. E vamos. Solto. Volvo a coller. Veña. Movo ben esa espalda, esa zona pélvica. Ese cuello. Pelvis, chepa, cuello e vamos.
Veña, collo aire e solto, collo aire e solto. Fago dúas veces máis importante, movo ben esa columna, dobla, flexiono ben, collo aire e vértebra a vértebra, para finalmente estendela ben, vale? flexiono, dobla, última, e parte a parte, Estilo, vale? Importante ese ejercicio. Veña, vamos a facer a última, que é moi importante. e veña. Vale, sento atrás. Veña, separo un poquinho, como sempre. Rodillas, caderas, tobillos. Sento ben atrás, adelanto os brazos. Estirados, non apoio. Ben dereitiños. Peito aberto. Cuello ben estirado. Estiro ben esa espalda, estiro ben ese cuello. Séntome ben. Levanto ben brazos, abro o peito. Dou un tiroxinho máis do cuello por atrás. Séntome ben. Adelanto ben brazos, abro o peito. E estiro fuerte o cuello por atrás. Veña, estiro fuerte, meto as orellas entre os meus brazos, non apoio a frente, Intento alinear a parte da espalda ca parte do cuello. 1, 2, 3, 4, cuello ben estirado, peito aberto, dedo ben adiante, 6, 7, 8, 9 e 10. E desde aí collo aire e ao soltar vou a cuadrupedia con chepa exagerada, adelanto un poquinho os brazos, casi nada, estirados. Veño hacia adiante, mirando o ombligo, metendo chepa. Collo, aguanto toda a forza nos meus brazos. Meto a pelvis a cerca da colchoneta, arqueo a espalda de atrás adiante, ombros atrás e por último, cuello arriba un poquinho, vale? E desde aí collo aire, apreto a barriga, intento levar a espalda o máis reta posible, alinear o meu collo estirado ben e leválo atrás. E desde aí collo aire, meto chepa, miro ben, meto a pelvis, sigo mirando o ombligo, arqueo a espalda, abro o peito, sigo mirando o ombligo e por último levanto o cuello. E teño que ter os meus brazos debaixo dos meus ombros. E desde aí collo, intento meter, non arquear a espalda, meter a barrigiña para dentro, a espalda recta, e estirar o cuello por atrás, e veño a soltar, e vou facelo dúas veces máis. Reto. Una. Collo aire, fago a última. e veña. Arriba, quedo aí. Porque desde aí vou intentar subir a meterme de pé, vale? Apoio os dedillos dos pés. Collo aire, apreto forte a barriga, subo, 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 subo. Aí adiante. Vale? Vou a meter o pé dereito cerca dos meus brazos, adiante. E o pé esquerdo tamén. Deixo-me vértebra a vértebra subir estirando as pernas, subo vértebra a vértebra a medida que subo as pernas E métome dereitinho, vale? Pois desde aí acabamos a clase e vémonos o lunes, vale? Espero que vos gustara, que fixaredes toda a semana, todo parte algo, nada non, algo, por menos no vídeo, e facer os exercicios sentados dentro da tele, ca tablet ou co teléfono, podedes activar a musculatura da barriga soltando aire despacito, vale? Pois nada máis, vexo vos o lunes.